ina matang katut ini ya kan nongren ya kan tahu kalau penong ini balai dengan sengi dengan parti kalau ngelai keteng the voice of the people party nangka the nongren bagai ketang pengidam dengan kuat ban kampen syai susu apa yang jangki lagi dengan po beliau semua ke jingtulu kepada uni usama audat udara kertang ujangi kada ka jingtulu ko julu kaya ha daga jingtulu ko jing berkat ko jing kom ka parti semua penat hadapet yala ka jong gari semua sene hadapet yala ka jong ka chat bendriu ublai ula turku yang negeri kada ega jungi nidan kita marang kabatungan kabatanga amdan jala agar India kibanyo ya marang kemangini yo the Hindu kalau nggak selesa, ini kiwa, ini kisah, ini kilom, ubah penthang ini kilom lagi dia kisah cerita, ini kiram kikrok, ini kimar pokndo, nado mau usap, umaulen, umausun, udoyo, idan, ya kespa kebetulan ulah kurku, ya kejat beliau berjudi. Henry hadian sampui teli Islam juga jingat nanti kum kejela. Kita kena sensyar ke jingi. Kita penang dia kata keri ke bawah kerku. Bagan kelanang penban kejela ke tuktam hakitan syabai lami jong dari India. Selerang, senai, pangmet hadapet ialah ke jong dari keri. Mulai bandai kawai ni kejela kita kiukan dari India. Kundagalang, Meghalaya, kalau dia bentai kawai ni kicela, kibadan nasi kita kitapkan jong kari India. Hendak kembang ni pai mata, ni bagadan sisa apa yang kata kajing kadet, kajing kerjaan, kajing kerjam, kajing bamsyong sok, kajing bamsyong sinai, kajing red bensin, kajing syaleben syasiliang, hati yang baru. Yang mana kata kontinir orang ba. Kebetulannya ke bensim juga jing Slovenia. Kebetulannya ke bensim juga jing pan Wamra ya ke jingkala. Pan Pekshan Laipo ke Saupo ke Sanpo Snem ke Banuan. Kuno man taudur kemai tak ya ke negeri terbaik ke jing. Yang mana kata kau ada sini mengira sengi ke negeri parti. Ina penmana baik-baik ya kata vision statement. Nomor ba Sanpo itli Snem. Ada jingat linti jong ke jela. Lasyaran matla ia kena kejela kajing. Kamsi badan kata kajing ijngai. Kamsi badan kata direction kata syai. Shadow buat kumungan yat. Hadirin pengiliyok ia kena kejela. Dengan marga tarang isbadan kamba kata bandan kajing ijngai. Kata badan kata vision. Kum kita ajin dalam. Kuna pengiliyok lampat ia kena negeri kata kajing. Nyamsing seng ia kena parti pang dan job election ko kipat babi. Niseng naman iton yang kata kajing ijngai. Sampos nem kuno mengintai tumai ia kena kejela kajing. Kata vision statement kadangi nilap pembina ada segi kadangi seng ia kena parti. Kadai kalau nilap ada ketilin paring. Kadai lesi nilap jubu kacabaran di jinglang. To revive, to restore and to transform Meghalaya. Dan penyempat dan pendapat Patan pengelatur yang kena kejela kepada dia kejela. Orang yang senang bengalala dan pendat bengalala dan pelat pada yang ke vision document kejela. Bangsa dengan pelat ya kata ke election pledges lalu kita orang kata ke manifesto. Kalau kita parti baru kita pelat. Lalu tentu pilih yang ke manifesto kejela. Sebab ini nujur yang ke manifesto kejela. Bagi manifesto kejela ke bawah parti. Ini ke thong ke bangini bu. Dan lalu saudari kita kimak jingkular kita ngelapuk hakmat upatba lalu upatba utara yang the voice of the people party bahkan dan hadas sarkar bagaimana penurung yang kita ngicing anggun. Nyemlah mencupet nyemhan ke bensim mencupet yang ke jinglang jonggeri. Ongin day gitu diberi ke benhonbet yang ke baca yang honbet pengen perang bet. Sibat ngadu lebih, nabi pengadang kena ngan jus ngotena baciut tuut lang sebai tuut ke babon.
ngajus no tena banjir yang ke barang marpus ka ba kajinga linti ngara ya jika linti ka ba nado pangarang kena samla ngajus no tena banjir tulang kadang kibri yelet lang sini mla syu le kuno hun gamta ngamju hun kata kamen sien pena mar ka tarang la ban seng ye ka parti rengkat ta kini ki rorong ba bat kenangrim jeng ka parti kumrong menedi Dr. London Soton kadang balon ra ya ka simshar ka karar ka khud banyak kun bersya ketma ya ka bangsa menalitip pada bangsa kala tan aset ya ka jela ka ji kadang bangsa ka bala penong ya ka jela Meghalaya bagandan haga kurdan ka syakrai akil yang baro batakan kelalong ka jela ka duktam magitan syatai lamingi kadang bangsa kini sarkar pensiunera dan penkerangnya ke pelatingkah juga sarkar ke pelatingkah juga sarkar kalau nggak beli lebih telun niki kam hagi niki santri niki senam tengah ram keram kalau pay kat sanajar keluar hakapur bawan covid arsnam kipat tak saja mengenai jangan ima kajing sosat kajing em kam tam kinong kendong gitu beli ini mandiri ni kesan. Kantam ginong gendong bepli. Kiong ba aku tu kapor la kandam ngimla abani ngimyolok bela ngimyolok trai. Ndrai kai ke basnusi kalau bagi khamio jingara bagi na sorta. Ong iki pai ba bagi no auto. Ini me kenal syu ya kata ka ba khamio ye na sorta. Tong ai ngo ye beli bagi dangem. Yenanyo you play pangidang im nomor ay ka sarkar lingbaw tau Emily ka sarkar ka ay lingbaw Emily haginig Arsenal kasam jingarap yaw pa lingbaw Emily ngangai bagali kani kala feel lupa ka sarkar bali ka sarkar ka ay lingbaw Emily bansa me kita jingarap hagapor bagadong ka klam Kandi kata galinti kala bakla lupa ngai bahangni rutin panang pleng pan manage ngai bahangni haga jimpet haga por bangangam ngadong riu madan ngapet no hangni kadang ke failure na galing ka government balai ka sarkar kama ban manage galing ka crisis kuno benera iki patpa aling batu emali dipat ba jangi kremia ei walang tuang ino metren syu tamatang koi Ang ay ka sarkar, lingbaw Emily, sam kilo ukaw, shitri kapeleng fam, bilaim si Arsenal? Kabaw Conrad sa umapat, Chief Minister, jangan ka sarkar MDA, ka sarkar NPP, ka sarkar UDP, ka sarkar HSPDP, ka sarkar PDF, ka sarkar BGP, uay chingkeng hama, ka sarkar kalakulog praspa kandro kulur, manikon persyayo ko betfingay. Nagalang kacang the boys of the people party kanong pediang dan laylay ruem lamar kata kadaw iong wala di peta ki ala dini pangindam naga sarkar kanang samsinam kababan ngan kali kuno lapulot yang kata praspa kandro kulur nganam ala taga cucu ala kunto kata praspa kandro kulur ko kipai babi talang gawas versi sarkar dan pisah Pishim dagaran dan siangrong, pishim dagaran dan ay boarding electric light ng tam dan pakiwiki ka. Nawar bapimla abang pinklan niya ka pelating ka sa sarkar. Nawar bapimla abang generate revenue niya ka jelaga di. Sa kapulot hot, sa kapulot ksan, sa kapando. Tung Sherman naging spas-pangot. Siyawi kita ki Sherman naging laki-laking ka. Uchaman, ubadon na ka sarkar, ubadon na ka category A. Uyo umpunyang ay nagasarkar arspa litar si panay mador mabhigi pa iba kini ay ni Sherman kipunan to ay ni pa iba tung konsultan nagibri ka manabar nripo nyo pongot siyo yung kita ki konsultan bigilak-kilak pinta bangaya jingpit pagini ki konsultan ki ay kami ki kana abanday nagajala ki abanday ki tribal ki trajika siyo tulapi ki absan lay hojar si panay Bansi itulah biginay kan dan pisah. Bantin tiyu kecing siu dan takinau tre asyam dan pisah. Banten kerangnya ke MCCL
kabelang ka pliang ja jinginong sora kabelang ka lat kamay yigi babun bagin kai ka dobilat sora kimla la klem bat mentala kang rebetlut ki wholesaler ki stockist jong MCCL do kan do jam ki brio ke jongi ko ki pai bare OIS officer pemula syangkat nagakam OIS officer pemula syangkat nagakam ubali balik ulari balik paino syalaga senang ubiyo alaga pension ulari balik paino sa Bihar ni sa Orissa ni sa Diwaipat ni sa uyo kambyang hanggang ka sarkar lingbaga taga post retirement benefit ka sarkar ka siltuak iki arlak laylak tengka ka sarkar ka penkiyo ka pensiyo yung income tax jong gini ki IAS officer 95% bantung kami ki konsama jingim dan bisa bantau kami ki konsama jingim dan bisa yaga kam kontrak supply lak ni ini ki MLA ki minister gini ki sini ka jon dan ka jing hiar ka yung dokot ko ki patare Laraga Voice of the People Party kayo yakala nginum ara di MLA minister buntrekam kontrak lani supply jalala ngirum siya kilatu yaga kamay ka kaji jong ki longyin ka longsem ki babun ko ki patba namar ka daga daw na juong yaki patba nongkrem ka shinya ka jonga nganam ay bi kabamot ka tulad amali yung jonga nganam laban na namar ka daga tiga painong yung habang na trophy kung amali ngadon lok ngadon kun habang pasay ki nagatulok sa bahawat community panganay namar ngandon kam kontrak ngandon supply nga imdang nagatulad amali habang pasakun masalok Kumno nga na ayabi, tanray ka hakka jabi, sinayar nga naman siya, MSD, ngayon ko. Namarga nga ba, kung kita ibabit, adiyan mga rem ng election, si post na mga lang naman ngalong CM riyo na for this council, ang mga rem, nga hapan stang yagakam ng kabate, dito na habri masikin doon, tangman bo ng trailo, ngamdo nga hap, ki hidang step nga toplang hi nga kemdod hi nga aibam dod hi nga aibam ka masi nga snot nga bantray ban beside ki kon na ginikiti ki mo play ula ay nga amday mga chupamay nang lo yan naman nga dagay so pagpa ada nga pagki ki pagpa nga snowslay kakam ka dyan sarkar ndon shu ki public undertaking kila ng kalam kaway hadin doy ka MCCL kila pinkalam kamday baka kalam hi nday kadai ka put kadai ka jingle jong ka sarkar bakitu gibran haga por bakin pinyap di kadai ka public undertaking la jong kana bakin pinmi ikita ki private Cement Limited sa temple namar kiyo ya kachiyo ka mentoy lagi ni private cement factory MGCC bukan sekelam, mentah kini tulak, kimantra misi alam baru, kinaban purta dan yo tulak. Saya namar kata aku kipat ba, laring yo ia kala, ingin penduk ia ke bangsa, ingin penkut ia ke negeri peluput juga sarkar, ingin penkran ia ke pelatengah juga sarkar, bahkan dengan penkran ia ke pelatengah juga sarkar, ingin saweng ia ke negeri jinjak puram, haga jam ke jingi kum kipat ba. Kung balang mentang bagatan ke cincak bagan negara ke cincak puram ia ke cak dulu jangan baru kata ikuat dan barang berpengkeran ia kata pelatengah juga sarkar barang kata pelatengah juga sarkar kalau klan yungkit ia kata cincit ke bakia jangan kipat pak kipat pak kapan kit artili ke cincit ke bakia ada ni sini ke benda ke cincit ke meningkang barang kata pang ke sidam lalu sidam lagi ni kisni ke bawah laran padan lagi lak tengkam palong dan perkat lagi hospital nama tahap simram hapu benda ada cingdam cingam hap jino ada lengkap jaga lagi wadah yinggu tang lagi yang kot kerja saya katakan tauba kan kabar pelong ini bangin perkat penuh weng yang katakan cingnya ada yang dia yang cingang cingsta ada dia itu school private kacor kabar hapu simram dan penang dan persat nama kata kecak menurut langi kelong sem kenang hiar nama kimlakan kill nama kelak buan pelak kecinglut kecingsa masuk dan pendiang kamai ke